हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्स जादों आरो बे इम्परटेन्स भिडिअआनो जाहैबाय बिटिआरनि ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि जायनाखि फाइनाल मेरिट लिस्ट बे फाइनाल मेरिट लिस्टआव जायफोर केन्डिडेटफोरा सेलेक्टेड जायाखै एबा आनक्वालिफाइ जादों बिथांमोननि थाखाय बियो जोबोद इम्परटेन्स। दा लोगोफोर बियो मानि थाखाय इम्परटेन्स नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लासो मिथिनो हागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोनदों बे जाहैबाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय हगारजानाय मोनसे नोटिफिकेसन। बे नोटिफिकेसनखौ मैया हगारनाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना बे नोटिफिकेसननि माखासे पइन्ट्सखौ नाय नोंथांमोना बेवहाय NB होनाय दङ। बे NBआवनो बिनि डिटेल्सआ लिरनाय दङ। बेवहाय फार्स्टआव दङ 1 नाम्बाराव द डाइरेक्टर अफ इडुकेसन BTR shall not be held responsible for any typographical or printing errors। टाइपिं खालामनाय एबा प्रिन्टिं खालामनायावहाय माबाफोर एरर जादोंबा बेखौ BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जेबो रिस्पन्सिबल गैया होननानै बेयाव मुंख'नाय जादों। दा मेन पइन्टआ जाहैबाय नैबे B नाम्बारा। दा बे B नाम्बारावनो जोबोद इम्परटेन्स पइन्टआ हाबनानै दं लोगोफोर। बेवहाय लिरदों इन केस अफ एनि डिसक्रिपेन्सि candidate may submit a written complaint along with relevant supporting documents to the Director of Education BTR within 7 days from the date of publication of the selection list. No claim will be entertained after the stipulated date। दा लोगोफोर बेवहाय खोथाखौ बुंदों जे नोंथांमोननि मार्कआ सेलेक्टेड लिस्टआव थानोबो हागौ। हयथ' माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेहाय सेलेक्टेड लिस्टआव नामा फैयाखै बा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फैयासै बा नोंथांमोननि माबाफोर अभियोग दङबा माबा मोनसे नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा माबा मोनसे कमप्लेन होनायनि नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला नोंथांमोनहा बे कमप्लेन लेटारखौ नोंथांमोना विदिन 7 days मैया बियो पाब्लिश जाबाय मेरिट लिस्टआ फाइनाल मेरिट लिस्टआ। दा बे थारिखनिफ्रायनो 7 days माने सप्तासेनि गेजेराव नोंथांमोना मोनसे कमप्लेन लेटार नोंथांमोना BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव साबमिट खालामनांगोन विदिन 7 daysनि गेजेराव विथ रिलेभेन्ट डकुमेन्ट्स। नोंथांना मा कमप्लेन दङ मा जाहोन दङ बे जाहोननि नोंथाङा मोनसे प्रुफ हिसाबै डकुमेन्ट्सखौ साबमिट होफानानै एप्लिकेसन लेटारजों साबमिट खालामनांगोन आरो। जोंनि गेजेराव गोबां केन्डिडेटफ्रानो हयथ' सेलेक्टेड जायाखै आरो सोरबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों आंना मार्कआ 1 पइन्टनि थाखाय थालांबाय सेकेन्ड लिस्ट ओंखारगोन नामा बेबायदि होननानै सोंहरबाय थादोंमोन। दा लोगोफोर सेकेन्ड लिस्ट ओंखारनोबो हागौ मानो होनोब्ला ग्रेजुवेट टिचारनि जेसेबांथा पस्ट दंमोन बे पस्टखौ माखासे हल्ड खालामनानै दोनदों। जे जोंना 1472टा पस्ट दंमोन दा बेवहाय 1199टा पस्टनिल' मेरिट लिस्टखौ होदों। दा हयथ' सेकेन्ड लिस्ट होनोबो हागौ खोमा। दा नोंथांमोना माबाफोर जुदि मिथिनो लुबैदोंबा माबाफोर कमप्लेन दङब्ला नोंथांमोना विदिन 7 daysनि गेजेराव नोंथांमोना BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना साबमिट हैब्लानो जाबाय। थांनाय बाराव जेरैबायदि LP आरो ME स्कुलावबो सेकेन्ड मेरिट लिस्ट होनाय जादों थिग बेबायदिनो ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि थाखायबो हयथ' सेकेन्ड मेरिट लिस्टखौ होनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर केन्डिडेटफोरा 1 मार्क 2 मार्कनि थाखाय थालांदों नोंथांमोना बे कमप्लेन लेटारखौ बा नोंथांमोननि अभियोगखौ BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव हैनो हागोन विदिन 7 daysनि गेजेराव। 7 daysनि उनाव होयोब्ला खिन्थु बियो एप्लिकेसना एक्सेप्ट जानाय नङा। बेवहायनो नटिफिकेसनाव होनानै होखानाय जादों। दा लोगोफोर C नाम्बार पइन्ट्सआवबो माखासे पइन्ट्सनि फारसे फोरमायनाय जादों। बे जाहैबाय कैंडिडेट हु हैव बीन सेलेक्टेड ऑन मेरिट and obtained BEd degree from outside Assam in offline mode. Their appointment have been put on hold till verification from the concerned university is obtained by this directorate. The time duration in this case maximum is 45 days beyond which no claim shall be entertained. दा लोगोफोर आसामनिफ्राय बाहेराव माने आउटसाइड आसामनिफ्राय बाहेराव जायफोर केन्डिडेटफोरा BEd डिग्रीखौ लादों अफलाइन मोडआव दा बिथांमोनहा मेरिट लिस्टआव फैदोंब्लाबो बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ हल्ड खालामनानै दोननाय जाबाय होननानै बेवहाय बुंनाय जादों। दा बिथांमोननि डकुमेन्ट्सफोरखौ बिथाङा जाय इउनिभारसिटियाव BEd डिग्रीखौ लादों आउट अफ आसाम दा बै इउनिभारसिटियाव बिसोरनि डकुमेन्ट्सफोरखौ भेरिफाइ खालामगोन एबा भेरिफिकेसन खालामगोन होननानै बुंदों आरो बे भेरिफिकेसना मेक्सिमाम 45 daysनि गेजेराव जागोन। 45 days बारोब्ला बेखौ बिथांमोना जेबो एन्टारटेन खालामनो हानाय नङा जेबो क्लेम खालामनो हानाय नङा होननानै बेवहाय बुंनाय जादों। दा आउटसाइड जायफोर आसामाव BEd लाहैनाय दा बिथांमोना गाव गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ क्लियारै बिथांमोना रेडि खालामनानै दोननांगोन जाहाथे बिथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ जाय इउनिभारसिटियाव BEdखौ खालामदों बे इउनिभारसिटियाव भेरिफिकेसन एबा सालिजारि खालामनानै नायनायनि थाखाय डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामनांगोन। बिनि उनावहाय बुंबावदों D नाम्बारावहाय In case of same total mark obtained by the candidate, if any, the committee decided to give an preference to the candidate as per their seniority in terms of age. जोंनि गेजेराव मोनसे रुल्स दंखायो जे सेम मार्क मोननाय जेनेबा
90 जेनेबा बर' मिडियामखौ लानोसै 88 मार्क मोननाय बेबायदिनो साब्रै साबासो दङ दा माखासे 88 मार्क मोननाया मोनबाय माखासेया मोनासै दा बे हिसाबावहाय बेवहाय एजखौ लानानै प्रिफारेन्सखौ होनाय जादों जायना बैसोआ बांसिन बे बैसो बांसिन जानाय केन्डिडेटखौ प्रिफारेन्स होनाय जादों होननानै बेवहाय बुंनाय जादों दा लोगोफोर नेक्स्ट पइन्टआव जों नायबावनोसै नेक्स्ट पइन्टआ दङ बे जाहैबाय एपइन्टमेन्ट लेटारनि डेट एन्ड भेन्यु बबे जायगायाव होगोन बेखौ बाहाय मेनसन खालामदों नोंथांमोना बयबो लायखाबाय जायफोर सेलेक्टेड जादों आरो जायफोर सेलेक्टेड जायाखै बिथांमोना उननि जानाखि सेकेन्ड मेरिट लिस्ट ओंखारनो हागौ बेवहाय ओंखारोबा हयथ' एपइन्टमेन्ट लेटार होनायनि डेटआ एबा जायगाया सोलायगोन नोंथांमोना बेखौ नेनानै थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना गाव गावनि अभिजुगखौ बा गाव गावनि माबाफोर मिथिनो लुबैनाय माबाफोर कमप्लेन दङब्ला नोंथांमोना BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव उइदिन 7 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना साबमिट खालामहैनांगोन दा लोगोफोर बिनि गेजेरावनो जोङो भेकेन्सि ब्रेकआपखौ एसे नायदिनि बर' मिडियाम एसामिस मिडियामाव ग्रेजुवेट टिचार आरो पस्ट ग्रेजुवेट टिचाराव बेसेबां फैदों जों बेखौ एसे नायनानै लादिनि दा लोगोफोर जोंना ग्रेजुवेट टिचारनि भेकेन्सि ब्रेकआपआ बेवहाय मोनसे टेबोल बायदि खालामनाय जादों बेवहाय टेबोल नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय टटेल पोस्ट ब्रेकआप ग्रेजुवेट टिचार बड' मिडियाम टटेल बड' मिडियामावहाय ग्रेजुवेट टिचाराव 484 पोस्ट होनाय जादों टटेल 1199 पोस्ट 99 पस्टखौल' होनाय जादों दा बर्थमान 1472 पस्टखौ होजोबनाय जायाखै दा बेवहाय बेखिनियावहाय बर' मिडियामनि पस्टआ 484 था दङ आरो बेवहायनो जोंहा मोनब्रै केटेगरि दंबावो बे जाहैबाय एसिस्टेन्ट टिचार आर्ट्सआव जोंना 373 फैदों एसिस्टेन्ट टिचार साइन्सआव 73 था पस्ट फैदों ओमफ्राय एसिस्टेन्ट टिचार हिन्दीआव 32 एसिस्टेन्ट टिचार अल्टारनेटिभ लेंगुवेज टिचाराव फैदों 6 माने 6था टटेल 484 था फैदों जोंना ग्रेजुवेट टिचार बड' मिडियामावहाय बिनि उनावहाय भेकेन्सि ब्रेकआप दंबावो एसामिस मिडियाम ग्रेजुवेट टिचाराव टटेल 668 बिथांमोना बांसिन फैदों एभरि टाइम बिथांमोना बांसिन फैखायो मानो होनोब्ला एसामिस मिडियाम स्कुलाबो बांसिन दङ गुबुन हारि हारिसाफोरा एसामिस मिडियामाव बांसिन फरायजोबो बर' मिडियामाव बर' हारिनि बा बर' कास्टनि मानसिफ्राल' फरायो नालाय ओंखायनो स्कुलाबो खम बेखायनो पस्टआबो एसे खम ओंखारो दा एसामिस मिडियामनि भेकेन्सि ब्रेकआपआ दङ एसिस्टेन्ट टिचार आर्ट्सआव 414 फैदों ओमफ्राय साइन्सआव फैदों 173 हिन्दीआव फैदों 54 संस्कृतआव फैदों 27 टटेल 668 दा बिनि उनावहाय दंबावो बेंगलि मिडियामावहाय टटेल 41 फैदों बेवहायनो एसिस्टेन्ट टिचार आर्ट्सआव दङ 33 एसिस्टेन्ट टिचार साइन्सआव दङ 8 बेबायदिनो दंबावो हिन्दी मिडियाम स्कुलनिबो दङ पस्टआ हिन्दी मिडियाम स्कुलनि टटेल पस्टआ 6था फैदों एसिस्टेन्ट टिचार हिन्दी बेवहाय 1 फैदों सासेल' एसिस्टेन्ट टिचार आर्ट्स हिन्दी मिडियामावहाय मोनथाम पस्ट ओमफ्राय एसिस्टेन्ट टिचार साइन्स मोननै फैदों बे जाहैबाय हिन्दी मिडियाम स्कुलनि टटेल 6था फैदों आरो अब्ला जोंहा टटेल ग्रेजुवेट टिचारनि टटेल पस्टआ बिथांमोना एपइन्टमेन्ट खालामदों एबा सेलेक्टेड लिस्टआव होदों बिथांमोना 1199 जोंना एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय दंमोन टटेल पस्टआ बेसेबांमोन जोंना 1472 था दंमोन दा 1472 थानि गेजेरावहाय 1199 पस्टखौ बिथांमोना एपइन्टमेन्ट खालामबाय रिमाइनिं 273 थाबावबाय हयथ' जायनाखि जायफोर केन्डिडेटफोरना हयथ' माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटार एबा सेलेक्टेड लिस्टआव फैयाखै हयथ' बिथांमोनहा कमप्लेन खालामोब्ला हयथ' सेकेन्ड लिस्टआव नैबे जायनाखि रिमाइनिं पस्ट थाबावनाय बे पस्टनिखौनो बिथांमोना होनो हागौ दा लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय ग्रेजुवेट टिचारनि जानाखि भेकेन्सि ब्रेकआप दा बिनि उनावहाय जोङो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनिखौ एसे नायनोसै पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारावहाय भेकेन्सि ब्रेकआपआ बेसेबां फैदों पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारावहाय बड' मिडियामावहाय टटेल 40 था पस्ट फैदों एसामिस मिडियामावहाय 85 बेंगलि मिडियामावहाय मोनसे इंलिश मिडियामावहाय 7था हिन्दी मिडियामावहाय मोनसे दा बेवहाय मिडियाम वाइसै साबजेक्ट हिसाबै आलदा दङ बर' मिडियामाव आलदा साबजेक्ट दङ पोस्ट ग्रेजुवेट टिचाराव साबजेक्ट टिचार वाइसैसो जायो दा बे हिसाबै बर' मिडियामावहाय जोंना 40था एसामिस मिडियामाव 85 बेंगलि 1 इंलिश 7 हिन्दी 1 दा लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय टटेल पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारावहाय पस्टखौ होदों बिथांमोना 137 दा अब्ला जोंना टटेल बेसेबां जाखो ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार टटेल खालामोब्ला जोङो मोनो 1336 पस्ट दा BTCआवहाय जानाखि ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि जानाखि फाइनाल सेलेक्टेड लिस्ट ओंखारनाय बे गासै टटेल पस्टआ 1336 दा लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बबे डिपार्टमेन्टआव आरो ग्रेजुवेट टिचाराव बेसे पोस्ट ग्रेजुवेट टिचाराव बेसे बिनि गासैबो भेकेन्सि ब्रेकआपखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर अभिजुग एबा माबाफोर कमप्लेन दङब्ला नोंथांमोना उइदिन 7 डेजनि गेजेराव BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि
अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बे कमप्लेन लेटारखौ साबमिट खालामहैनो हागोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि बे इम्पर्टेन्ट निउसखौ नोंथांमोननो होफैनाय जाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ हेलो बন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্স ভিডিঅ' আনিছোঁ আৰু ইম্পৰ্টেন্স ভিডিঅ'টো হ'ল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত যোনে কেণ্ডিডেটবিলাকৰ সিলেক্টেড লিষ্টত অহা নাই বা আনকোৱালিফাই হৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সেইটো ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেন্স হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালেহে আপোনালোকে গম পাব সেইটো ভিডিঅ'টো কিয় কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেন্স চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে সেইটো হ'ল BTC এডুকেশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দিয়া এটা নটিফিকেশ্যন যোৱাকালিয়ে দিয়া এইটো নটিফিকেশ্যন হয় আৰু সেইটো নটিফিকেশ্যনতে কেইটামান পইণ্টছ লিখা আছে সেই পইণ্টছ হিচাপত সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্স হয় বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্ট পইণ্টছত আমি চাওঁ ইয়াতে NBত আছে 1 number points on the director of education BTS shall not be held responsible for any typographical or printing errors তাৰমানে ইয়াতে কোৱা আছে কিছুমান টাইপিং মিস্টেক বা এৰৰ প্ৰিন্টিং এৰৰ থাকিব পাৰে হেইটো ৰেসপন্সিবল BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ নহব বুলি এটো কোৱা হৈছে তাৰছত মেইন ইম্পৰ্টেন্স পইণ্টটো হ'ল এটো B number points লিখা আছে যে in case of any discrepancy candidate may submit a written complaint along with relevant supporting documents to the director of education BTR within 7 days from the date of publication of the selection list no claim will be entertained after stipulated date ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যদি কিবা অভিযোগ আছে বা কিবা কমপ্লেইন আছে আপোনালোকে উইদিন 7 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমপ্লেইন লেটাৰটো সাবমিট দিব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে যোৱাকালি আমাৰ selected final ৰিজাল্টটো দিয়া হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা হিটো ডেটটো কাউন্ট হৈছে আপোনালোকে যোৱাকালিৰ পৰা উইদিন 7 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমপ্লেইন লেটাৰটো সাবমিট কৰিব লাগিব সো বন্ধুসকল ইয়াতে কিছুমান ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ 1 মাৰ্ক বা 2 মাৰ্ক বা কিবা মেৰিট লিষ্টত বা কাৰ্ড অফত যিখিনি মাৰ্কটো কাৰ্ড অফ দিয়া হৈছে সেই কাৰ্ড অফৰ আপোনালোকৰ মাৰ্কটো হয়তো থাকিব পাৰে কিবা কাৰণৰ আপোনালোকৰ নামটো আহা নাই সিলেক্টেড লিষ্টৰ আহা নাই সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা যদি অভিযোগ আছে হেইটো অভিযোগটো আপোনালোকে উইদিন 7 ডেজৰ ভিতৰত কমপ্লেইন লেটাৰটো সাবমিট কৰিব লাগিব বুলি ইয়াতে কৈছে 7 ডেজৰ পিছত যদি আপোনালোকে যদি সাবমিট কৰে কমপ্লেইন লেটাৰটো হেইটো একচেপ্ট কৰা নহব বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' হয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ হয় আপোনালোকে এটো কামটো কৰিব যাৰ কাৰ্ড অফৰ মাৰ্কটো আছে কিন্তু সিলেক্টেড লিষ্টত আহা নাই আপোনালোকে হেইটো কামটো কৰিব যোৱাবাৰ আমাৰ LP আৰু UP ৰ যোনটো মেৰিট লিষ্ট দিয়া আছিল হেইটো সেকেন্ড লিষ্ট থাৰ্ড লিষ্ট এনেকুৱা দিয়া হৈছিল সো ঠিক এনে ধৰণৰে আমাৰ GT আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ হেইটো সেকেন্ড লিষ্টটো ওলাব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ C number points আছে C number points কোৱা হৈছে যে candidate who have been selected on merit and obtained BA degree from outside Assam in offline mode their appointment have been put on hold till verification from the concerned university is obtained by this directorate ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কিছুমান আমাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ সিলেক্টেড হোৱা আছে বা সিলেক্টেড হোৱা নাই হেইবিলাক ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ যি ক্যান্ডিডেট বিলাকে আউটসাইড আসামত বিএড কৰি আহিছে তেখেতসকলৰ এপইন্টমেন্ট লেটাৰটো হোল্ড কৰি ৰাখিছে বুলি ইয়াতে কৈছে আৰু তেখেতসকলৰ ডকুমেন্টছটো যোন ইউনিভাৰ্সিটি তেখেতে বিএডটো কৰি আহিছে সেই ইউনিভাৰ্সিটি তেখেতৰ বিএডৰ সাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে চেক কৰা হ'ব বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে মানে ভেৰিফাই কৰা হ'ব বুলি কৈছে আৰু এইটো 45 ডেজ ম্যাক্সিমাম 45 ডেজ ইয়াতে লিখা আছে 45 ডেজৰ ভিতৰত তেখেতৰ ডকুমেন্টছটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তেখেতে জেনুইন এটা ইউনিভাৰ্সিটিত এটো বিএড ডিগ্ৰীটো কৰি আহিছে আউট অফ আসামৰ গৈ এটো জেনুইননেছটো আপোনালোকে দেখাব লাগিব তেনেহলেহে আপোনালোকে হেয়াত মেৰিট লিষ্টটো পাব পাৰি যদি জেনুইন নহয় তেনেহলে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টৰ নাম আহিলেও আপোনালোকে এপইন্টমেন্ট লেটাৰটো নাপাবও পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে D number points লিখা আছে in case of same total mark obtained by the candidate if any the committee decided to give preference to the candidate as per their seniority in terms of age আমাৰ মাজত এনেকুৱা ক্যান্ডিডেট থাকিব পাৰে কিছুমানৰ সেম মাৰ্ক থাকিব পাৰে এতিয়া আসামিজ মিডিয়ামৰ যি কাৰ্ড অফটো গৈছে সেই কাৰ্ড অফত 5 জন 6 জন মান এনেকুৱা ক্যান্ডিডেট থাকিব পাৰে যে সেম মাৰ্ক থাকা ক্যান্ডিডেটে এপইন্টমেন্ট বা সিলেক্টেড লিষ্টত আহিছে কিন্তু সেম মাৰ্ক থাকা কিছুমান ক্যান্ডিডেটৰ নামটো আহা নাই সো সেই হিচাপত যাৰ এজটো বেছি আছে সেম মাৰ্ক থাকা কাৰ্ড অফ ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ যাৰ এজটো বেছি সেই এজটো চাই বেছি এজ থাকা ক্যান্ডিডেটক
প্ৰেফাৰেন্সটো দিয়া হৈছে বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে তাৰপিছত ই নম্বৰ পইণ্টছত এইটো আছে ভেন্যুটো আছে কোন জাগাত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দিব নেক্সট যোনটো সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টটো ওলাবও পাৰে সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টটো যদি ওলাই সেইটো ভেন্যুটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে ৰেডি হওক যোনে কেণ্ডিডেট বিলাকৰ মেৰিট লিষ্টৰ নামটো আছিলে আপোনালোকৰ নামটো অহা নাই আপোনালোকে উইদিন 7 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন লেটাৰটো দিব উইথ ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্টছ সেই হিচাপত আমাৰ ইয়াতে ভেকেঞ্চি ব্ৰেকআপটো চাওঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ব্ৰেকআপটো কেনেধৰণে আহিছে ইয়াতে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ব্ৰেকআপটো হ'ল বড়ো মিডিয়ামৰ টোটেল পষ্টটো আহিছে 484 এতিয়া আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ টোটেল পষ্টটো আছিলে আমাৰ 1472 এই 1472 পষ্টত অনলি 1199 পষ্টটো selected candidate বিলাকক দিছে এটা বাকি কেইটামান ৰিমাইনিং পোষ্ট আছে সেই ৰিমাইনিং পোষ্টটো হয়তো নেক্সট মেৰিট লিষ্টত সেকেন্ড লিষ্টত দিব পাৰে সাকে এই কাৰণে আপোনালোকে কমপ্লেইন বা এটা এপ্লিকেশন লেটাৰ আপোনালোকে সাবমিট দিব পাৰে ইয়াতে বড়ো মিডিয়ামৰ assistant teacher arts total 373 আহিছে পোষ্টটো সায়েন্সত 73 হিন্দী 32 assistant teacher alternative language 6টা আহিছে টোটেল 484 তাৰপিছত এছামিজ মিডিয়ামৰ আছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ টোটেল 668 আহিছে ভেকেন্সি ব্ৰেকআপটো টোটেল পোষ্টটো আৰ্টছত আহিছে 414 সায়েন্সত আহিছে 173 হিন্দীত আহিছে 54 সংস্কৃতত আহিছে 27 তাৰপিছত আহিছে বেংগলী মিডিয়ামত টোটেল 41টা পোষ্ট আহিছে 41 পোষ্ট ইয়াতে আৰ্টছত আছে 33 সায়েন্সত আছে 8টা পোষ্ট তাৰপিছত আছে হিন্দী মিডিয়ামৰ টোটেল 6টা পোষ্ট আহিছে 6টা পোষ্টৰ মাজত হিন্দী সাবজেক্টৰ কাৰণে এজন আহিছে আৰু এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ আৰ্টছত 3টা আহিছে পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ সায়েন্সত 2টা আহিছে টোটেল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ টোটেল 1199 ক্যান্ডিডেট বিলাকক এপইন্টমেন্ট দিয়া হৈছে বা 1199 পোষ্টটো দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ এডভাৰটাইজমেন্টৰ আছিল 1472 টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ মাজত 1199 এপইন্টমেন্ট দিলে 273 পোষ্ট ৰিমাইনিং আছে এতিয়া হয়তো এটা সেকেন্ড লিষ্টৰ ওলাব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া আমি পিজিটি ভেকেন্সি ব্ৰেকআপটো চাওঁ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ভেকেন্সি ব্ৰেকআপটো বড়ো মিডিয়ামৰ টোটেল 40টা আহিছে পোষ্ট এছামিজ মিডিয়ামৰ 85 বেংগলী মিডিয়ামৰ এটা ইংলিছ মিডিয়ামৰ 7টা হিন্দী মিডিয়ামৰ এটা আহিছে টোটেল পোষ্টটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত টোটেল 137টা পোষ্টটো আহিছে এতিয়া আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ টোটেল আমি পোষ্টটো মিলালে টোটেল 1336 পোষ্টটো আমি পাওঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বড়ো মিডিয়াম এছামিজ মিডিয়াম বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ভেকেন্সি ব্ৰেকআপটো কেনে ধৰণৰ আহিছে সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো এতিয়া আপোনালোকে যাৰ অভিযোগটো আছিলে যাৰ কিবা প্ৰবলেমৰ কাৰণে selected লিষ্টত অহা নাই আপোনালোকে উইদিন 7 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লিকেশন লেটাৰটো সাবমিট কৰিব উইদিন ৰিলেভেন্ট ডকুমেন্টছ দি আপোনালোকে সাবমিট কৰিব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলৰ নতুন কেছ যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ গজেন্টেন